رێزە چالاکیên koordînasyona zarokana Herêma Cizîrê ya bi boneya bîstê mijdarê roja zarokana cîhanî ku 5 rojan dewam kir îro bidawî bûn. Koordînasyonê di daxuyaniya xwe de roja zarokana cîhanî li zarokên cîhanê û hemû zarokên Bakur û Rojhilatê Sûriye pîroz kir û ji bo zarokan jiyaneke biewle hêvî kir. Koordînasyonê ragihand ku wan li seranserî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye ji bo zarokan şahî li darxistin. Rêvebera Koordînasyona Zarokana Herêma Cizîrê Julia Xello ji Rojava TV re diyar kir ku armanca wan kêfxweşkirina zarokan e. شخوا اجبو روجا جیهانیا زاروکا محمله یکی لدرخش 16 مه حیا 20 مه دبن درشمیا ام بهور زاروک و زاروکاتیه بپارێزن شخوا اف حمله لسر چار جهات بردوام کرن چه جهات گو ام بیژن جهه خود منسقیه تدگرن چالاکی شاهی ام بیژن فعالیت اجبو زاروکا هاتن لدرخش شخوا همو فعالیت گو هاتن لدرخصن داخویانیه ده هاتنی بساندم براستی ام یعنی ام بیشتر حیاج متیگو ام کارو خباد دن مشاندن داغو ام کاربن همو روزان بکن جزارو کار روزن جهانی روزن خوش روزن باشیتی گوگزارو تده جیان بکن